Sihlaselwa umango uhlaza. Ziphatha yonke into edliwa nomango. Zusheba konke noKharibatsha. Siyamkhona. Sekusukile lo yabo. Ingoma nje ibe yinye bese ngidedela insizwa zinikanika inkonzo ngithunyiwe impela uhlala la ekhaya ibonkosi ngenye imini ngwasemsinga mina ngisabatha khona la ekhaya ibonkosi ngenye imini iyahamba insizwa kuleli bandla iya kuleli izwe noba nijongobelana elisebenzelayo isendleleni yayisibona konke okuhle esithenjiswa khona ukuthi masihamba kuleli bandla siyodibana nokuthi ngangivula iBhayibheli ngaye ngisalivula ngizona idedela insizwa ngifuna niyithole isiphezulu kuthiwa ngenze njalo ayibonkosi ugcwale noamen ube yisitulo amen Imayamba lensizwa ibese ivuka lokhala loluhlaza ithi mayifika okhala loluhlaza besibona amakhono afakele ngubo emhlophe njengoba siyifakile ngoba behlabela kamnandi labantu behlabela kamnandi uthayizwa lemvunga bese yayithanda lemvunga bese sondela uthama esondela esenganena kwalabantu wayesafunisa ngolongena wasejiya ngapha uthama esetholisa wasephumisa kazi lapho sasithi mntana ngabe yaphi na wathi mama ngizokuhlabelela kuhle okulabantu uthi ngizokuhlabelela kuhle okulabantu uthi labantu bahlabela kamnandi uthi nami ngiyathanda ukungena bese siphenduka isalukazi sithi masiphenduka isalukazi sithi wasibona nokuthi unjani mntanami uthi yebo ngiyasibona uthi unjani wathi angiyifakile ingubo emhlophe wathi kule ekhaya wathi abangena abantu abangayifakile ingubo emhlophe wena njengoba ungayifakile uyifaka nini wena yakho njengoba ungayifakile ingubo emhlophe uyifaka nini yakho kuleli yalizwe siyakilo akangena umuntu ongayifakile ingubo emhlophe ayibonkosi wathi mntanami wathi phenduka wathi phela ngapha eMpumalanga uthe mayiphenduka lensizwa yayisibona intaba emhlophe kuleya ntaba bese iyahamba wathi mntanami wathi hamba uye kuleya ntaba uzothi mawufika kuleya ntaba bese ubheka ingubo bese uyayigqoka kuyikanti uzongena ngapha hayi sisenkonzweni amen ithi lensizwa yayihamba lensizwa ithe mayifika lensizwa kulento abamhlophe yayisibona ukuthi akuyintaba ngomthetho le imNazaretha isibeke yaze yambondelana imNazaretha yabantu abaphilayo emhlabeni abasayigqokile imNazaretha sebegqoka imNazaretha yasesihogweni njani wakho uthi mayifika lensizwa ifika iubaba umNazaretha ithi mawubaba umNazaretha ithole ukuthi usabatha kwakambanza lana ubhaliwe umNazaretha iphinde ubaba omunye ithi mayithula komunye ifika
zale insizwa ithi khokha ukho wami umNazaretha uthi mntanami uthi thatha noma ngayimuphi umNazaretha lapho wathi abanikazi bale mNazaretha sebeyigqokile abasagqokile mina sebefaka iMnazaretha kama ushembu sebuka kubona thatha umNazaretha noma ngayimuphi loyo uzongena lesonto ayibonga inkosi ngabe lo usugqokile wena so wakho khuluma wena Nkosi yami khuluma wena ukuthi umNazaretha okamoya awusekho uwe usumukile mhlawumbe usuphanga nje sonke umNazaretha kamoya awusekho kwenze njani esontweni senahluphanga kanti futhi kwenze njani uyaphuma umuntu lana ushiye umngcwele uya ngaphandle uphuza kanjalo lapha ngaphandle uyabuya futhi uzongena emgidini uzongcolisa amakholo ngangifunda iBhayibheli ayibonga inkosi Nkosi usemekuzweni thatha iyakuthanda obangcwele ngiyaxolisa ezulwini ukuphakama ngengumntwana phambi kobaba lo oguqela umfana waSibiya ezweni laNongoma zikhoze ezinhle enkosini batho baba sikhulume ngoshembe simaziwe inyazi lwezulu amen sisesaba ngisukunyiswa ilensizwe ehlala phansi ikhuluma kahle amagama amnandi ngicela ngokuqala ukubingelela iHalmente ehlaseZulwini amen MaNazaretha sisesabatheni namhlanje sizolanda iphunga likaShembu unyazi lwezulu ungaphatheki kabi mawugxotshwe isitimela kuyobe kusho ukuthi uhlale kabi wahlala kujantshi ungathi lona oqeda uhlala phansi uthunywe kimi lo cha Jowa silapha MaNazaretha uthi ushembe abangithandayo abayolalela izwi lami MaNazaretha baye esabatheni befike bekhokhelwe behamba izifungo esiqondene nomuntu bese umuntu uya nomthetho oqondene naye awenze kodwa akaze ngizwe kuthiwa khona umthetho othi mawuhamba esifungweni thiwa uhlala uWhatsApp base bekhuluma amagama bese sekuzohlala phansi bafowethu baze bekhuluma amagama esilungu umuntu ngowanakhe efuna ukugqokisa isono ukwembisa isono ezinto engalungile engenziwa keliba bathi siyatrenda uyazi umuntu bakhuluma ulimi esengena umoya yokuhlubuka uyayisha ulimi lesingisi eNazaretha bethi siyatrenda umuntu edlala uWhatsApp kwalo uNkulunkulu eseshilo wathi ngivula isihogo MaNazaretha sengivula isihogo kodwa amaNazaretha siyaqhubeka sidlala uWhatsApp kodwa njengoba kukhulumi kuzothola umfana kaSibiya wenziwa ukuthi akafundile akanayo nefoni ismartphone angadlala ngaso WhatsApp iphathi imobiseli mina imobiseli ke akushutheki isithombe esihle uvela uphupha kube ngathi TV yakudala ublack and white uma usuthi nenkosazane ngeke sikubone uma usuthi ngemobiseli futhi-ke amakhosazane awusuthi uma usuthi kufunakala ukuthi uphathe ilaptop ngoba wasuta nje usenkontrakini noma uphethe idonki empili ngeke uzothiwa umngani lona awukusho wena uthi we-security unenelo elibomvu uyohlala nomuntu onenelo elibomvu kanje injasuthi iyadaya kodwa kaze kusiwa sifungweni ukuthi kuyadaya kodwa manje siyadaya uthi uma ukhuluma kuthiwa laba
ophethe umthetho kabamkhulu kufuneka siphathe kabani ngoba umkhulu nikazi webandla Aish. Mamo. ithi inkosazane isingene umoya wakusho ithi nje amakhosana nemthetho kungcono laba bangabethi kuwo baphathana kahle babe bakuphatha kahle bakuphethe kahle uthanda umthetho nje imuphi lo mthetho ongaka okwazi ukuthi wena uma uthi thina siphethe umthetho kufanele siphatheni wabushambe usifundise umthetho uthi lapho kiwe khona ungena umuntu oyiphethe okade hamba ngomthetho kaShem uma siWhatsApp singena Facebook mangathi uyahamba nje kusasa uyofika lapho kiwe khona Aish. nami ngiyayibuza ngoba ngiguqela sizolala kanjani obaba sizolala kanjani emakhaya sizolala kanjani phambili lithi verse la uma abazali bakho beke bakusola kuyisiqalekiso lokho thina sehlulwa kulala izwi kaShem uzomuzwa kanjani umzali wakhe ekhaya uhlulwa kulala uNkulunkulu sithi uNkulunkulu siyamthanda kodwa kasimlaleli siyamthanda uShem na sengihlala phansi ithi namthathi amayisa uma ihamba ngapha esansi ihamba ifuna mina Nkosi sikelela ubaba ithi mayihamba efuna mina nawe ngoba manje ibandla likaShem sesilezi sitayela lahlusekelwa sesikhohliwe lokho ngoba thina sifuna ukushenda sibuke ku Facebook uzoshutha nje mawuphuma ngaphandle ushuthe ngoba ntamba uvula into ozoposta ngayo ungikhombe ngomcimbi sohla uthi uyambona uMalasbi kweze uthi akafundile uzoba ungikhombe ngomcimbi sohlaza ihamba yedlula komunye umusi ngizayiwathuza ngoba ngifuna ukuhlala phansi bafowethu wedlula komunye ufika amadoda ahlale enhlako sibaya ngokuthi abantu bakudala babehlala futhi bemazisa umuntu siswa mabesicoca lo gogo bethi bemazisa umuntu wathi maqhamuka umuntu asiswe hayi wena ngoba sekuthi mawona izinto zongena emkashoni uthatha ushuka